appelle mamé carabombo. Nah vonoan'olo re tele maty matsilany ity misy olo mihitsy atao lereo tsy hita ty maso vavareo misanasana bakao miatsiny amizay zay patron na manjoganjozy tsy alao mihary alika nanao ino va sanakany tsy niroro asiky patron zao de la masonao so zao solo placenao ao zao zainao un jour viendra mahazo lavatsika amy tanà ty na elo avy atoliara eto amle 12 septembre amle rovao fanao tsy alainy mialako zay Bena hazo lava misy ino koa io valina manjato manao koa amizay valina tsy tao tsy hena sy le hitany so amin'io le misy tily mandeha lehilahy reny re valy zao gado tso gado hanjo hita le io vola atao tarby isarasany zany tany mbotsy avy le 12 juin na ela amle rovao zao hainao e ihenany ko handazy amle rovao isarasany zany tsy voambono e na ela ne longonay ka tsy tiako hente olo manjato traha tao na ela zao ne cousinko ka traha tao tsy tiako hita ty maso valy satsia nanino koa valinao ko manjato mbena sofina zao pako iny kanitana mbaia zany valy mbeny malalaky rindry satana ko kam tanana to valy rasta manjanto saka tanara hoyo tsy famonotsika avao comportementanao avao fa tsy tiako zava tsy longonao tsy rahanao resaky tena nihitanao marina valy hasala voka samago to mosina mitaka la misy albitre vidéo aminao eny hitatsika vidéo fa natokany direct mo max valinao londaty zao zay fa tena tsapako hoe mavandy vatany mifola vatany manely sao allez dégage amle 12 septembre ho avy zao na elo ho avy etoa amle ova ao ela zay ka ela na ely avy etoa tsy mety tsy lefy hafa natady tsy nilefy iny anatsika toliara efa tsy raha hanao raha fahatany fa hamparesaky tanà toy vendredi raha io à partir à 21h bye vacances vendredi 12 septembre zay rasika amina ely atao amle rovao raha io manomboka 21h raha io manomboka 21h passe 15 000 ariary réservation 30 000 ariary 4 personnes VIP 50 000 ariary raha io lefa nazavana fanapiny ka io numéro tolonoko reto 034 49 351 51 na 037 76 221 33